Pozdrav svima ljudi, ovdje prvi prijel i ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale sa frendovima. Tako je. Znači, s nama je tu moj friend Borna, istinjak. Znači, mi se dobi prijatelji, vi smo klani sve. I sad ćemo malo igrati friendly battle. Naravno, on je arena 8 i sad se bliži prema areni 9. Opala. Ti loše. Really, man. Još neko je online, baš sam malo šutnji, malo sam se koncentrirao, jer treba biti skoncentriran, jako skoncentriran, kako bi uspio nešto napraviti. Tako da, ono, neko navija za mene, opa. Really man, really bad, really man, ajde lupi naput. Marš. Really, pusti uzore. Wow, stvarno. Wow. Jednostavno, wow. Wow. Ja. Wow. Daj, sad bi ga ništa, nije cool. Wow, good game. Wow. All kind. Nikora kartu povijesti karata u Clash Royale, evo Kair, ja nju koristim. Ja ću taj glup. Sam. Nije glup. Ali Valkair, to je preglupa karta, mislim, ono, zašto ju koristiš preglupo? Mislim, ono je... Ok. Znači ljudi, on mora tići, tako da ništa od friendly battle, tako da smo sad... Znači on mora tići, tako da će biti sam, tako da ćemo malo turnament odigrat, može? Sa svojim dekom ćemo malo odigrat. Znači, tako on je sad. Otići. I idem ja u Classic Challenge, gdje ću izgubit odmah, ono, ja već to znam, ono. Jel, ne šanse da pobijedim jednu, jer u Classic Challenge postoje likovi koji imaju toliko... A daj, ti mi na početku odmah bacaš kartu, koji su ti uzore. To samo oni sakeri rade, oni sak. Ima princess, naravno. Tako je, gađa mega minjena. Ne može iz prve ubiti.